Right, isikhathi emsakazweni wakho umkhona FM silapha kusela imizuzu eyi15 lubumbano ihora lesithupha ekseni sikhuluma ngendaba ebalekile sikhuluma noDokotela uDlamini sibheka udaba oluthinta inkonzo ngiyazi ukuthi ngikhuluma nje umlaleli ngasekhaya ikakhulukazi uyacabanga nje uphinde futhi uyakhumbula ukuthi konje mina ngikhonza osindisweni okanye ngikhonza eyonini ngikhonza emajerikweni ZCC njalo njalo ngifuna ukubheka ukuthi ke engabe ngempela uma ngabe sesibheka generally uma ngingumpostoli inkonzo ezokwazi noma inkolo eyokwazi ukuthi ngiphumelelise ngabe mina kumele ngigxile kumpostoli na Dokotela thatha ithuba sikubingelele umlaleli ngasekhaya phinde futhi sixoxe ngodaba namhlanje ngiyabile msakazi bokubolela bakhona emakhaya bonke nje nje sokuchazisa ukuthi uDokotela okhulumako umthandazi yebo ngisho njalo senze njani la endabeni ethinta inkolo ngifuna sishaye nje bemfushane odabeni ethinta inkolo senze njani ngifuna ukubheka ukuthi ingabe mangabe ngingumpostoli mina enkolweni yami nje la ngilindele khona ukuthola ukusizakala empilweni kumele ngibheke enkonzweni yethu mebandleni lethu okanye ke ngingakwazi ukuphuma ke ngiyovakasha eyonini mhlambe ngiyakwazi ngithola umthandazi khona mhlambe ngibheke kuma Nazareth njalo njalo sithini lapho msakazi engakusho ukuthi umuntu usizo angalithola noma ukuphi lapho afisa ukulithola khona kodwa angiboni inkinga uma umuntu ephuma la ekhonza khona mhlawumbe ngeseJericho abe ufuna usizo kuphi ezayona noma kumuntu oyisayona bese yajika back ubuyela kuphi enkozweni yakhe ungakhonza ethi but isizothola kuphi kwaShem khonza kwaShem isizothola kuphi ezayona so anti sifuna usizo akusho ukuthi sengikhonza khona mase ngikholelwa khona but ngifuna usizo so umuntu ongasiza mina umuntu esendaweni ethile nathiwa idala uthola ukuthi ezinye izinyanga ezisho ukuthi lesifo sesikuphethe lesi uma ngihlolela kuthiwa hamba kumuntu waseNatali umuntu wakasibiya uJericho into engikhuluma ngayo umtshela kulapha into le yabona but wena nomzilo wena uyini wena ngisindisiwe ezoyini umuntu wakashembe but utshela ngumini umuntu futhi oyisayoni ukhomba ngumuntu futhi omuye futhi le wasezethe yabona so usizo luvela ngabe ukuphi lifane siya samanzi avela ngabe ukuphi ngiyakuzwa Dlamini ngifuna ukuthi sibheke sifake mhlambe emqondweni lento ukuthi mhlambe uma ngabe ngingumsiyoni mina kumele ngisizakale eNazareth kwaShembe kusho ukuthini lokho kusho ukuthi ibandla lami manje sefanele ngilibukele phansi mhlambe ngithi alinamandla elinamandla ibandla laseNazareth okanye ke leli bandla lengisizile siphuma kanjani lapho mhlambe ukuze kusasa ngingadeleli ibandla kade mhlambe engakhula ngale ekhaya msazi ayeke sisho ukuthi ufuna ulibukele phansi noma ungalibukele phansi but angithi yonke into yenziwa ngesizathu so uma ngabe labantu abakuphethe wena bafuna ukusizwa ngile yandawo le yakufuna uye kuyo angithi so akusho ukuthi uma mine ngihluleka ukukhokha imali yengcwaba ekhaya afuthi umngcwabo wasekhaya umfowethu akhona afuthi umngcwabo wasekhaya umkama sala sathansi indoda elakhaya enyela yona ngile yakwendlula mina uma ukuthi umntana nami akhona afuthi thina balakha akwazi ukuthi asekele inkosi enze konke akusho ukuthi isengibaba la ekhaya yimini baba la ekhaya yimini inhloka la ekhaya so ke nawe kusho ukuthi uma ibandla lakho umuntu osizile angekho enkonzweni yakho or ungasizakalanga emandleni lakho libandla okhonza ku sitheli uStacy ibandla ufuna ulibukele phansi akhambe kanjalo umsakazi ngamanye amazwi yini lento yenza ukuthi mina impilo yami isizakale kwenye indawo ngabe yidalwe ezinyembethe okanye isimo nje sempilo esifuna kube kanjalo anti kunabantu abake bathandane uma abantu bethandana ufuna ukuthi akekho oyenyangeni kubo yi2 but bazona ngendlela esimanga le mimoya yabo iyahlangana yashayisana so ukuthi nawe lo muntu oyakuye lento emela kusize ngayo ubunguye bakhe niyahlangana ziyahlangana lezidalo zinto eyodwa ziyakhona umukelana lento ziyajabula yazi umlotshwa angamsiza uDlamini umlotshwa ingalo yakhe yinhle manje yakuyabulala angisho ukuthi abantu abangakhonisiza abanye because basuke babulele no angisho njalo ukuthi ke izidalo ziyakhona ukuxhumana ziyakhona ukukhwelana ziyakhona ukuzwana ingaba zashayisana ngoba kusisikhathi bayibamba soDlamini bathi hey uyasiza ngithi ngifika mina kungenzeke nini kungenzeke lotho is true akusiwa manje asigoqe Dlamini ngenxa yesikhathi ngoba ngithe sifuna sibe mfushane singanwebi kakhulu mhlambe ke uthini ke futhi kithi ikakhulukazi concerning lo daba sasigoqa nje engisho ukuthi umsakazi wasigxila ukuthi
usizo ungalithola noma ukuphi isikade le nkonzo ukhoza kuyo noma awukhonzi kuyo ungasola isizo ngisuke la ngiyolithola kumuntu uyazi ngenza ukuthi mina ngiba mhlambe injabulo yami ikumuntu wasevenda injabulo yami ikumuntu waseSwazini injabulo yami ikumuntu wase ungumZulu uyabona so akufanani kahle uyabona so ungasuka umuntu oyivenda le ethi mayeze kimi afika kuphumelele but mavenda amanda ne-million mara alikho ivenda limsizile but usize umuntu osuka kuphi eSwatini umuntu ongumZulu futhi amaZulu maningi kakhulu but usithi umuntu osuka kuphi eBotswana uyabona musiloko so kuyehlukana akufanani so abantu abakuqonde lokho kungako ukuthi umuntu umsebenzi uzothola kuphi eSwazini angathola eSouth Africa outfront South Africa angothola eSwazini yakubona musiloko so ehlahla amagama ngako sithi sisho impilo iyahanjelwa linyawo futhi alinampumulo uyabona engawuthona nenduku enhle igawulwa khashana nowe nje ungasuka la uyogawula induku kuphi eSwatini so uthola umakoti khona nami ngasuka la ngiye kuphi eVenda angifika eVenda ngithola usizo right sisomuhle impilo ephambili kodwa ke ngekuhlebela kwami akakona kahle ukuthi uthathe umuntu ohlukahlukile engathini ebubungweni bakho ngoba umuntu waseBotswana naseSwatini bese kuyahayisana lezi days ahlangane kahle ngathi ungadlula umuntu ophose abe nguzo ukwazi ukuthi mase athi ukwazi ukuthi nawe uthi ngoba umuntu oqhakamba evenda akwento kayizwa manje nini khanda bathi sengizamthini ke manje ke lo muntu namanje ngoba mhlawumbe kungelo limini sike depende kakhulu kuma tribe ngoba ke njengoba abenguni ufaka phakathi amaSwati amaZulu amaNdebele amaXhosa labo kushe abantu ababodwa kuhluka kancane ngoba sizwana nokuzwana bese kuphinde futhi angazi babizwa ngani labaya kufaka phakathi abatswana njalo amavenda mhlambe njalo yazi inkinga yini ukuthi ikuphi inkinga yilethene ngicaba ukuthi umuntu mina kahle thina singabantu asicabangelana uyazi ukuthi umuntu wazi ukuthi uma ungasizwa singisi sokuyisilimi nokukhuluma isibhunu mina mangakuzwa wena mina ngilibele kanti nawe ulibele ungizothi ngithini nje ngikhuluma Siswati ngikhuluma isiZulu nawe ulibele awungizwa ungaqiqhawe nokukhuluma isingisi mina ngingakuzwa uclever na utop nawe ulibele ungivu ukuthi ngithini nje ngikhuluma Siswati iyafana lento mzana lungile asiyikho bedlamini singabe mude kakhulu nazo umsakazi cha akukho ukuthini engakusho bayela bakhuluma ngakuthi nje abazi ukuthi usizo ungalithola noma ngabe ukuphi noma ngawukude engakanani noma ngathiwa futhi uya kumuntu onjani ungalithola usizo ungabhekisa uzolithola la ume khona uyabona ufuna uhamba uphume ungathola umuntu wase-America akuphi wesinye isizwe nje so noma ke ngathini kwenye inkonzo usizo ungalithola yizo nokukhuza la kaShem ukhuza la eJericho yilo esikusho abantu ukuthi ungaqinqa bathi kwathiwa ngoba ngiboshwela la singisiweni sayinya ngophila khona impilo yami yonke noma ngibonke zama zihambe phume ufuna usizo ubuye enkonzweni yakho sibonga thank you sir